The chimpo so tu le ngai tu nan kut kanin tlai than ha thong ni kulathum Biangreithlep ni hlei Zaanlei Thawngchimnak chan kan phan tu Zaanlei tiangi achangmi thongpang cheu khat ngai than ha usi Myanmar chunga faknga in asangmi makha cyclone thlichia ruanga chinram chung CDF headquarters Stalin in zali song anrok tia thei ase in arok mi laka thanglei lai tlang lai len pi khopi chung hi afak bik le atam bik ase i zotung peng hi atam chem asi tia thei ase hi kong hepetla in SSC kutang minister tun mi pu chongin ne lai len pi khwa in zale hleisari anrok ki mundang khodang zonga in hi khatte in arok mi an matupi zong hi arok mi a ve hi arok ral min ha kong hepetla in pengkhata chiat sing zathum chiao kan pek mi an tia chinwal media a achim cyclone makha thlichia ruanga hin hakapenga in somriat panga thantlang penga in hleiruk mindat penga in somthum zotung penga in zanhi somruk leng aroki lailen pi khopi longa hin in zale hleisari an rok tia thei ase chinram kul matupi peng rezo khwale pongkam khote parukin in zanhi somnga pariat le biak in paruk chu makha thlichiani meini hleili a asro hna tia tual chungmi hna ni an chim thlichiani asro mi hi hinakin atam khona in phone le internet line anga lo cha a petlei kho an silo makha thlichiani hunglei khwa in somruk pakhat le biak in pakhat tingsi khwa in zale hleinga le biak in pakhat thonglan khwa in somnga panhi le biak in pakhat ruwa e khwa in hlei khat ruwa b khwa in hlei ni le biak in pakhat tilat khwa in nga le rezua khwa in ni na anrok tia zalen media ni atial Gospel Ministry International ne maini shale ni hlei khata khan thantlang peng khocheu khat raljam na sina bomnak an pek tia thei ase Gospel Ministry International ni chun thantlang peng sialam khwa munhal khwa le bano tlang khothum raljam na sina bomnak phachang chiti le dal an pek na tia thei ase bomnak pek long silowin zana pathian bia in thazang pek nak pathian thang thatti nak le thlachampum nak zong an ngei pi na tia thei ase raljam bomnak kong hepe tlain boipani damnak he lam kan shwe se lo furtlak hlan le tilen hlan dewa hin thantlang peng raljam na ani dornak khocheu khata bomnak pek kho than kani zuam lai tia Gospel Ministry International in coordinator pu siang mangni the chimphosa achim interneta mindeu mangin raljam bomnak ahal piak tu sia ha khosami pakhat chu kan tlai tia nizan mai ni hlenga a Mizoram palik ni an Facebook page cha antar Mizoram khulupi aizol zarkot sangi khosami nu pakhasinin Instagrama afapa min le manthak mangin mindeu sar ase e Myanmar rajam na cha a chu Instagram mindeu ni chun bom halnak atua kong Mizoram palik achim na e Mizoram palik ni chun an dot hlat chol thate in dot hlat nak an tu anua es malsom dong zuala kumkul le kumsari college veng sia ha khosami chu hi kong kawa solnak atua tu asi tia an thei e nol ngai tu hnani meini hlei ni akhan sia ha khopi a an play Mizoram palik ni chun interneta mindeu mangin million chu cyber crime ngan pi asi tia an langtar makha thlichiani yakhain ramkul sitwe peng muslim na umnak khem aden ruanga minung zali leng nunnak aliami tamngai an tlau tia chajin la tu pakhat ni achim chajin la tu ni chun meini hleinga chajin kan lak ningin minung zali leng nunnak aliam nihin meini hlei ruk jing leya nunnak aliam mi zong ankar nunnak aliam mi hi ngak chhiale kum upa deu an si tia achim nunnak aliam mi na chu an vui chol na e atlaw mi zong kol chu ama an si tia thei ase makha thlichia a hran hlana really he ane ina hmuna a mi na chu bom chan tu phule SSU ra kap na ni ithial chungdingin rarin nak an pek ko na na in nol an ngai lo tia rarial khema a mi na ni chun an chim thlichia ruanga athimi an tambik na khi sitwe peng dapaing ungtochi basala sanpia basala khem bodubale beda khwa in an si azaleng an tlautia bomchan nak khema a mi na ni an chim thlichia ruanga hin sitwe talin jekhain ramkul pengsaria in
zung si in si khan biak in le siang in tam ngai an rok tia thei ase fak ngai in asang mi makha thlichia ruanga sitwe khochung in zatuak somriat leng an rok tia thei ase tual chung mi pakhat ni chun sitwe khochunga hin tual chung mi umnak in long silowin siang in teban tuk zong tam ngai an rok chupina thingkung le electric tung hna zong an puri in tampi chu non chek ni akhu di hna khochung in zatuak somriat leng song hi an rok ke rem housing atam sing shan tia achim khichia ruanga hin nun nak aliam mi zong tam ngai an ume atua chun ma umnak chu atakin mundangi ador mi hna zong an umnak huna an kir chang hna e bom chan tu phun ha ni an zuan hno hna tia thei ase khichia le ruwa pi ruanga sakaram then yuma bin pengle magweram then salin penga tivati an liani chin thlak nak dum ekar thongkul leng ti ni aphum tia thei ase mei ni thailia khan makha khichia a than pina ruwa fak nga in asu ruanga ti aliani miau yama tiwa pongkam a ummi khote tiang ti chu aliani chin thlak nak dum ekar thong hlei nga leng arok tia thei ase miau yama tiwa pongkam song a ummi khote na chu tilian ruanga umnak mun ani thial na e an chin thak mi velte zong an rok di tia thei ase chuban tuk thiamin magweram then salin peng chun yin khokom khote panga leng chu thlichia le ruwa ni aden be ruanga leikwang ekar thong khat song le chin thak nak dum tam ngai an rok tia tual chung min ha ni an chim magweram then thilin peng ral rial milu zaruk leng nak khem chu thlichia le ruwa pi ruanga ti ni aphum di tia YRA thilin phu in tron vo ngei tu pakhat ni achim mei ni heili liawi thlichia le ruwa tam ngai asu ruanga thilin peng tanpin le khwa in ral rial chung kharzale kul song amilu in zaruk leng nak khem chu ti ni aphum di fachang le thil dang dang an ro pina cho som thum song an thi tia thei ase YRA thilin phu in tron vo ngei tu pakhat ni chun chheukhat chu SSR kap ti ruanga an thilri chu valei tanga an phum hna ruwa asur tukcha a thilri an phum nak valei zong ti ni akhu di ni hin mei ni heruka chun ruwa a han chang kauna in lamchim mi ruanga khokhat le khokhat ipe tlei kho asiri lo tia achim khichiani hin thilin peng khote somkwa paruk asho e hlei pasari an chat mutiwa pongkam a ummi khwa na chu fak ngai in an rok tia thei ase thilin peng chunga SSR kap ni phone line le internet line an phi pina in le lo an khang na e tual chung min na chu meile tiralin an zam cha a bom chan an her chung shan tia YRA thilin ni mizapi sin bom halnak an tua mei ni thei li le ni thei nga a sakairam then kani peng Myanmar khwa le a ralam asial mi SSR kap zan hi song chu PDF ni an ka na e SSR kap captain pakhat talin ral kap pariat an thi an ruak pol chu mei ni thei nga zan le ya an vui na tia thei ase SSR kap ni thate in thlai nak an tu anua kani penga hin alwan chia ni thum khan an lut tia SSC ukdu lo naka swaitu pakhat asimi pi online ni achim mei ni thei khat thokin kani peng chunga ralam asial mi SSR kap chu PDF ni an kan ha e ninga chunga SSR kap somriat leng an thi PDF lein ra kap pathum an thi ve tia cheulung chi PDF ni an than SSR kap tam ngai ni ralam an sil cha a ka daunak azuali meithal kwan tampi kan her mizapi ni nansi khotok chiaw nan kan bom nak lai kanin nol na tia cheulung chi PDF ni nol nak antua karani ramkul bolakhe kholeya ralam asialmi SSR kap na le karani riam klai phun ha chu bolakhe khothar lampi a anikapi chuka lampi chu manri loading in KNDF ni nihin mei ni ruka rarin pek nak antua alwan chia mei ni riata mai kong le wan malan kholeya ral kap tha jang tam ngai he ralam asialmi SSR kap na le KNDF KA le bolakhe PDF phufan kar ka do nak chu nihin mei ni ruk tiang an ngol ri lo tia thei ase alwan chia mei ni kwalio ka do nak zonga mi pi riam klai phun ha ni SSR kap na sinin riam nam je mazat an lak tia thei ase nihin mei ni ruk tiang ka do nak adai ri lo cha a SSR kap ni vanlong in bom an thaki kap ni kar ka do naka SSR kap athimi an tamtia KNDF ni chathan an chua tutan kan Thawngchimnak chu ma vial hin kan dong tar ri lai the chim post tha jang akan pe tu nandi lak chunga kanilom kan YouTube channel the chim post TV channel hi
subscribe akan tu apyak dingin kanin som na